Kani gade kapati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Kaseng Meghalaya Carrom Association, kelas Sdang yang lempung yakop siat Carrom board ke balatip kumka 17 Meghalaya Open Carrom board Championship arajar khanyo ke balas Sdang haka arpoi trek mentau nailar ha indoor stadium ke badan hapo maulai maudat baki Shillong. Ya kini jeko la play perda do MDC ke maulai constituency ba proses di Saukme berolong kongsan ringkat ke jinan lang kidkot ke MCA bat kinong ilakai na keleng kenong ba bat nakiweiru ke district. Ya kini kelempung ilakai la pelong na kebenta benjiet di kinong ilakai ki ban mikmat ya kejela syaka national Carrom board competition ke ban salong ha Chennai ha unai luar mentahi usnam. Ya kejeko ha kini kelempung ha Shillong la pelong ha laki jong ki kerdan ilakai kentop ya ke men's singles, men's doubles, women's single, but women's doubles, but kiwi de. But ya kini ke Jacob an pengkot no haka arpsan terek mentahi ubnai.